بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان هجا سلام و رحمت و برکت خود تاثیر و تفکر به حمد خدا رجا رکیدی لسر اکران رهبر تي في انبون میوانه و سیدای منانوت حضور و حاضره سیدام بخیرات خیر خود الله بخدا جوار اجمعین. تماشاوان هجا پرسی خسارت تویتر ایمیلی و تلفن و کارم بپرسن سیدای ان شاء الله برسی و آوام بزندی بده پرسیاتن نفسانده مجوان دست بیکن سيدا جو هذه نفسنا دبي كويك عرس أخوان بمدى ديانة بدا مفتلغي بفيا بك قرآن قرصيان مدرسة جو إشي خيري وفانا نكن داوي فيا كاره عرس أخوان ديسا استعمال بك يعني بجمو جامي جيك تاوي قوت به كاره شغل وكينا بشغلين عرس أخوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. معلوم يعني أكثر مذهبها أجر جامعة ربي بيعرق داد جامعة ولو بعثا وقفنا كذي إنه بوقف جيري بوشما نابه. أما إمام يوسف رحمه خدا عليه به دبي وقت يكون مصلحة هبه دو وقفه داد دكشك بون چه دبه. وقت مثلا عردوي جو وقفه ناصر جامعة نصالحه کاره دکشکه گیری بسیار تشکی خیری درین داوب که لکن مدرسه یا خود سیدلی اف نابه وقت مثلا دبکو امانت جیب ده بدن مدرسه دبی یا بکن ویا اوج ناکن سه گری عرصاوی جرتی یعنی وقتا که تابی جامی تره به جامی را لکن وقتی نیمه کار گیری بسیار کار گیری بسیار خود استعمال شد خود استعمال بله سیدم صدا بده تلفن من هم بگیرن جمردین کلم که هم خیراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدة أم باش إن شاء الله. حمد خدا رامجي باشن. وده شاء الله. أجمعين. إذا سؤال معنا. بله كلامك. يكيف جنازة وقت كو دريشتن مراسل مجدك. بله. هنا سر زلمات قلبين من الشاب هنا جي وقت تخن قدره هنا واري شتن يا عاصل شونا. أبوي أجل سر من الراس بواي كي ما سيدا فهم كي ولي بس كاف دليل كل رد بوله ما تجيم في فهم كي. تمام ان شاء الله. یا دیگه اسقاط مسئله چه مقامی چه دو و نه چونه اسقاط بله کام مثلا پرسی ان شاء الله بلا خودش شفا خواجه بید خیر خوشی ان شاء الله. دیاربکر کلام که هم خیراتن. سلام علیکم hocam. علیکم السلام. hocam دوست سوریه مرحبا. بله کلام که. زلمه مشمره قربان دابو و وجد بیشتر تونو کاجی بخوام ولاش خوجا به چیوار هیاتونه. قربانا عیدا قربانه. او بیدا دبی گرت با خالت خود دابا یوش با قربانه نظام چیوار هی. کیسه ناویت دایما؟ زلام ام دایه. هم جتونه و. هاید دیگه تو خالت خود دابای. هاید جتونه گودی ویاش اشترا شارژه کریه. بله ابو یک. و hocam بیدا زلام ام دبیجه مثلا تونیکا فلان لخو که گونه یوسا نه گونه. تورنیک. اجد بالو خناكم. بله. وجد بلی بیتر هی جام گلاش و پرس ملاگونی یوسا نه گونه. بود دو وکی نه پرسیوه. تمام hocam. اما ده خدا بین خیلی خوشی ده انشالله. سیدا گو جنازه وقتی مالا سلمیشت که تری هنگ دبی های قبری بد زلین اوور سلمیش کنه کیو کی ندبی چوب آراستی. حالا جنازه تدیه وقت مر یدفن که واجبه بری. قبل ده. بفردوت قبل ده. وقت مر رازی سنت مر سرازی. وقت انسان نخواست به جوبر که نخوشان مرنه به سنت اوک مر به وی شکلی کنه دفن که بسابه. قلنا في خيري جمال كتاب كما زي إمام الشافعية دي الإنسان دي بي وقت مرسل جنازة المشكة قال أكثر جنازة بكوا راستي آلي راست ده وقت البرسي المشكي أكثر كوا آلي شبش بري بر ترسنا آلي مثلا وكي بتشكي وصاتنا أو نوصات دليل كي سريتنا بدل تاجي برن كتابات تاجي ده بي مطلق olarak بره ميت جرال عالي راسته به يعني مذهب امام حنیفی دارن تیده بیال برسری ميت میرال برسری مثلا بیرگ برسنگی پری مذهب اسلامی چه میر چه بیره گرال برسنگی چون دا قلبی علمیش کن ایجا نظام لا حیا مرش خوشن که در بر قرکه بیره گلمیش کن میرال برسری
تصادفی اصحابی که پیغمبر اسلام دو مدی وقتی پیغمبر سر مرف کی yani meril meşkin berseri bu pirekel orta vasatayı bu. Hep belki tasadüfi be. Yani ki illa daim berseri merak ya ol vasata pireke düşkü satırne. Yani bir abaş beri bidin kıble o kaydı mezar. Gerek kesin beril kıble be. O kaydı mezar o beri şkol. Eviyas şkol lazım. Bu da tersi. Yani tişkil satına ana cemeli de kitap gibi hatta telvil kulubani çan ham kitap mezhemen şey Louis Leonard gotuna ne delil kiye ne peygamber ne ashabiye ne ban ulemay mezheba hem adbi delil eve göre mazame meyit Ali Rasime delil ki satına yani ana fıkha İslami'de ve şeriata meda yani mesela yeki hüküm ki bece geleceğe delil ki bine kad delila viyatçiye de kitaba da tınne. Ziberi bir ay nefsayım. Beri meyite geleli Ali Rasibe de vakti Ali mecida bütün mezhebi İslami o tacik hadisa peygamber şerh ayde mevlid ve mutla gere beri seri meyit Ali Rasibe. Beri dizveri idame Ali çabe nizam cemeli gode çe gode çki usat tınne bu amel nayikirin yani. Böyle seyden. Seyden ko iskat çoğu iskat he iskat çiye. Ana iskat mana saqit kirin. İskat yani yeki ki rojil seri hebe. Mesela iskat kefareti limeji tenne. İskat yani kefaret rojiye sonda he. Yeki ki mesela hayata kadar son korba sonda kuşkan be o kefareti hune dad be. Ligori meze İmam Şafii ki mirci gerek kefareti mirasayı bederxsin. Rojil seri hebe gerek qazab ke o qaza nekirbe gerece kefareti vici mirasa giderke bedayn acakdan iskat mezhebi İmam Hanifi de ebitine yani insan gerek hayata kodabde mezhebi İmam Şafii der evkiviye borciviye deyniviye gerek hayata kodabde ama ne da o mesela şu seferi hat mesela gerek roja qazab ke nekir omir o roje ko gerek qazab ke kefareti bide ya insan ki nakhoşinavi daimi be دوی نخواهش را گره هر روز کفارت خونده. او ندامر او دوی گره او کفارت میراثی بیدر خستن. اما انسان کی نخواهش و نه نخواهش دائمیه امیدا که راحت به. آدمی نخواهشینا بمرجی کفارت دینا که. انسان کی سفری دار. چی سفری؟ گره روزیا خور و سفری دامر سفری نقدیا کفارت دوی روزی تن. اما حج سر فرض بن تأخیر کرده. حج یک سری واجب به و تأخیر کرده. Garbe hara ne de gere mesela evci terikete icmali bedersin. Mezhebi İmam Şafii say. Mezhebi İmam Hanifiye gibi amrine hacı yani günel istiyorlar. Mina zaruki bikin nekin çmar sahiya nekiriye illa gere terikete biner. Şafii der. Şafii gere illa. Yani var işte vacibe kusari farz bugün. Gere o icannani bile ana mesela kefare bir iskat çıkısatına. أعطيت منك هكذا وقبلت منك هكذا ميركش حشتي صل عمري كريه أو لميجي خوي فرس كريه سنة تاجي كريه روجي جيرتيا سنة روجي سنة جيرتيا ودين كفارة الميجي روجي ده تهندر كي بذيا هاني كفارة الميجي بدينا كبشنا الميجي بلا سلام سعادة بدعب تلفوني معنا ما بقرن كلامك جبور ساي كلامك هم خيراتن السلام عليكم عليكم السلام ومباشر سلامات حمش خدا ونجي باشن إن شاء الله خدا راضي به تشکر کنم بله برسا کی مهیجه بله جسیدا ام لحاظ برسا نه ام işi inşaat etkin peremel baykiye ja iflas kediye nika pereme bide ام evi perebal etkarın jiber zekat sayken yani tici zekat da bedeni bugün zekat yani li bela em asla pere zekayma heye او نكا برنامج ده افلاس كريا بله بله او بكبر حتى همجي كو ام ذكاء حبد الامريكا كان ذكاء ولا سايكم كان مسدا برس ان شاء الله تمام امانات خدای بین خیر خوشیده ديار بكر كلامكم خيراتن السلام عليكم سيدات عليكم السلام حرمت سيد وجردن شباب من اخوش خدای جورازی به كلامك سوريا من ابو بله یک جه پیرک مثلا کلچر و این ته خطبه بله نیت افچا بینه مثلا لمجا خطبه ابو یک و دنجی سیدا روجی مثلا 15 سال بردا روجی اخوتیه به عجبا سر من اوکیتونه یعنی 15 سالی بردا حتی روجی نخوریه نخوریه
hem tansiyona sayda hem şekeri ve falan yani roje digre hem bicik dar niyaz mazaki yani ile gelen roje koyuca hem de hem bu kod be ana kuna aynı keva okey yani bas sayda şiz be megol yani tebej bu nakhoji be roji negre tuat persin negre çavaya bale evji yani o apaz sali girtiye yani bale kan vaji persin ama te khode be bin khiri khoshi de inşallah سيدا قو زلامي من دبر مدى قربان شرجي كريا هاي مجيت النبيه إجا دبي يكجي كانوا جوي قرباني بخم نخم عاد دايج دبي قالوا بيم شرجي كريا موكاد نداي دبك قربان عم بي أنا أو قربان صد شنابه ذكي الصاغ به الحياة به أو قربانه عيدي به مر جيران نبيجن كار سنابي شرجي بك أنجاك مر قربان سنابي شرجي كه كاروام كه أرتاخي خير أخو جبربي أنا بيرك مثلا مالي هبة أو جي قربان أنا قربان سنة الكفاية مذهب الجمهوري ده مذهب إمام حنيفي ده رحمه الله عليه بعد بي واجب الكفاية دمال كده يك شرجي كده بر كتفاضل شيء ده إذا سنة الكفاية أو يك شرجي كه لسه بر أو سنة بر تفاضل شيء ده إذا صالح سرنابي يكي شرجي يمكن شيء باشه يعني في قربان هو نبو إذا قربان سرنابي بيرك نابه يعني سر بيز ناوي كريه بيز ناوي تيم جرد ولاد قربان ده يعني نواجب يعني سريك بده إذا جبروي أو جيجا جرب بيجا var سرنابي تا اشتار üç ay karşı قربانı bu karab xo ja evkeci yani belki bas sadaka şu sadaka yani sadaka diye ji vakti ku نزر نكرم حيوان تعيين نكرم شو تفكر شيء بخو بله سيدا کو تورنيك زاني ده تورنيك خواك اجنا خوازم قالوا تورنيك الخواك ميانا تورنيك شيء تورنيك افكي جلكي وتي حيوان درا دريجه بيرك لخو ne perdrece pidek ana pidek ne perdrece sida o hangi te jora çok yedim yani ana ke dünya çok iyi o bedeni setrib ke derba lkhub ke evyo ke lakin nabi معلوم يعني أنا دي إنسان السرية أرضي ده وك ميرو بيرك كي احتياجوان ببارش بسايجي سوجي وجهب رابكن تناتشمكي لا حد من وك وجودك يعني تشكي وساقو بس سبب اختلافه سبب النفرة إنك تشيتره يطاع ميريوم كباش لكن وقتك الشرع عن حلال و تشي حلال ما نكر من يعني تاج مغنبه او تاج نيمبه او مثلا دقت دربانك شينا إنا إنسان جلهنا براقن دقت شكيشينا اما ور بلا خونك يعني وصل سال خلناك بله يق خاطر اختلاف نابينا من تشينا بتشيتر نازلام دبل خوك او بينا الظلام ده الخوك او ناخذ الخوك نو الخلناك وقتك يعني بنية الظلام تشي دي ابدل دها فريد دها مثلا ازنبا تورنيك نزل كيفري سيدا اي والله نا اوغبا خلناك تشيتر مانتوش تورنيك شتري مانتو فري باش انا بنيرم يعني لباس بيركي مثلا علماء اسلامي دبن كو مثلا جيردا شوكي برجت شكي فري وقت بيجاما وقت پانتور بيركا با o jorda eğer teşkil yok ki her dünya çok iyi o caize. Lakin seriya çok iyi ve ne caiz yani. Size dağ telefonu men amman jibir müsaade be. Kerem. Jibingole kelam kem bxeyr hatın. Selam aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Selam efendim Seyda valla bizim. Aleyküm selam. Başı inşallah. Elhamdülillah kelam ke. Suale kimmiz Seyda rahibu derhaki ticaret eda. Ana Seyda mı da bir sıvı sanı ne? Belevden kelam ke tibece. Ana Seyda camereki telefon bakı be evki heye, haniki heye. Verem behevra bigre ecdvejim na em behevra nagre. O zaman tedvece emortayne emiştera bigre. Yani yek telefonu mıdıkı dve eştera bigre. Bele. Paşe bir camiri tabi güvenamı bir heye. Ezira dvejim o zaman tvi hani tizmara bigre yani kefa vekilimitti. Bele. Ama sermeden xaday heye. Bele. Bir kaydı tizmara bir haniye bigre. Neyse ev hani peri camir tünü bigre. Bu tere evim çok ası ve işte emde dosut fanota. Bele. Başı emvi peri camir haber bakın bir peri dedim camir
Ama te zanabun vi camera mıhapandı, çi şekli mıhapandı vi mali sedu bir süteyn hazar embe girtiye Düsel hidayete. Terimet 200,000 tisa protein mi? Yani dve dara hilalet kiri. Dve durumu da gelo em gazete em de vere em her şeriatı em var cemaati vi camera naya. Evi durumu ne çevir? Yani hani işler kırıye ama Zımra kırıye ama disa protein mi de nava evi da diyor arada. asıl bisedu bir sütenza girtiye Düsel hidayete. ama vi camera bir düsüdü protein mi ha? Tamam kamesi yaparsın inşallah. Ya vi durumu em bir türlü em evnak vi camera nay hole yani. Böyle kamesi yaparsın inşallah. Ama hadi Huda bin khayr hoş. Selam aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İstanbul Kerem Kavum Khairatın. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya hocam, bol mecrepçek bilgi işgaret fazım öğrenmişim. Böyle Kerem ki. Vega il-meşanidro yani çer katı acaba zalim kar farzda da. Böyle. Normalden mesela havale mahana deher kat ve deher kat necel ve duazlar katı. Böyle. Kamesi yaparsın tamamı vaktini mecame yaparsın inşallah. Ereha. Önce mesela sünnete honakin çar kat atkır u çarga tabiine de destin. Evlaki jika bara ayrılmış. Kamesi yaparsın inşallah. Ama hadi Huda bin khayr hoş inşallah. Seyda go amdikare inşaat edikin. O ekuma zer kar kiriye iş kiriye bavdur iş dikin iflas kiriye peremel cemimane debe gelok emkarım vi peremel cemi emzer bukin zekat hem evre had buke hem emjikan cemi pe bukin. ولا پره آنا وقتی زکات لمیش روزی حج فاندیسه عبادت گرد سریوده مرونیت بینه جبوک نیت لازمه علمای اسلامی اکثر جمهور دبی نابه کاری جابیج کاوی پره بدم ازید ایسا زکات بدم ته یا اصلا پره زکات سر کادینی بدم اوسا چیه به Yani para ki bide bir avya zekat bide o da kad deyineyim. Deyni hoca bir Ya jarabe soz dedim te deyineyim diyeyim ne aziz sakal olarak geri sabdım. Ya karab ki. Ya caize. Lakin mesela ev peremil bate ku beri deyin bir yut kim zakat ev ya niyet nabe. Lakin Hasan Basri ata evci müştehid ki İslam'e van her diye fetva dana. Alama preon fetva day. Cumhur hatta haşt havan müştehid mazın haşt mezheba de fetvatına. Ziberiye çünkü fetva çünkü zekat geret seriden niyet ebe. Ana insan ki kibke vekili xudi zekata mebde vakti yibke vekili xu. Niyet bine indi niyete vekili vakti da ne lazım. Çünkü seri zekatayla gel niyet ebe. Edibra beri bideyin da yeki niyetin ezberi bir niyet cumhur çoğunlukla ulema-i İslami dibe çiğne abi. Böyle. Seyda go pirek vakti derarlı meya cum'i gelo niyete kaça bine. Niyete bine bir niyetil meca farza cum'iyetkum tabi imam Allahu Ekber tabi imam ol meca nivru seyrad be. Yani pirek ya insan git seferi da malum meca cum'i sey ne vacibe. Misafira. İca çul meca cum'i kir nivru seyrad be. Yani pirek il meca cum'i sey ne farza lakin ku hara cum'i meca bir imam rad ket ke şuna nivru meca nivru ne lazım sey. Seyda go 15 sal roji girtiye haya ana pireke zbavarım prestij bu pirek persi. Ya dbe gelo roja maye namaye roj. Ana roji girtiler roje namaye ama mesela ki beri 15 saliye mesela 14 saliye de balık bu be. De 13 saliye de balık bu be. O sala 13 و 14 roji ne girdi be o kaza. Yani ana buluğ çmir çpirek. Yani en son hadde ku balık ve 15 saliye. Beri hoş dbe ku. Lakin beri mesela pirek kinge khoyne bine hayza bine evi çaxe mükellefe bütuni roji ul meju hac zakate. Hatta pirek hani memlekete ger ne saliye de balık dibin. Daha da dibin yazda dibin. Mesela ilk kurin 12-13 dibin yani. Beri ay vakti ku nebe bu 15 sali velu balık bun çene beji لمیز روزی و بن ارکان اسلامی فرضن که بری لی واجب نه و بعد 15 سالیه پیبا عبادت کربه قضایی بیتن. بله. سلام سلام به دهب تلفن مهنه هر دو جبات مانه آیا که من کردم که هم خیراتن؟ السلام علیکم سلام. علیکم السلام. بخیر سلامت ان شاء الله. بدایم سوریا من هیا. بله.
سوريا من هناك ديني من هنا سيلا بله هاد شغلم برخورة ديني خوشي تدن بله و باتفاقا خودي مثلا از شخورة خير وخيرانات اجدكم ويقا مروي مت بيجن ديني تهبي خيرانكا وديني خوشي برخورة تدن يعني وقت انقلا نا انقلا وقت دانا دين تدرباس بيه نا الحمد لله يكي بيجي كاب بري من تنا يعني الحمد لله وباحتياجه من هي الدمه ده مثلا اشتكي ولادكم وشخوره مثلا قربان زماني تاس قربان اخوجيت سيراتكم شخوره اجا مروي مت بيجن ديني تاي ماچمات ولادك كام سيدا برسن ان شاء الله خودش سرات اما يا واجز كايم برسم بله كلامك سيدا من بقى ديامه شويه حاجه الحمد لله خدي قبولك وشخوره شويه عمرك ده عمره ذكرنا بله وغير يجي دبي شخوره البري خير ابكا ديامه يتخاذ هاي عمري دي صار يعني مع شغل بيدكتور مشتكي ام يشتكي خناستري تشي عمري بله هو بيجي دي سرويناك يجي بيد ما تشي غيرك مشتكي وام بينچا ود ليد يا مبني وزعف كفايتي وهري الكاس هذا بيشم سيدا برسن خذي معنا اما خذي بيد خير خوش ان شاء الله جارك كيديش باطمانه كلامكم بخيراتن مرحبا مرحبا نتكي برسيات بله مثلا الجيكي جانم بكرا بله دعمبارا ودا وزباركم نقد بكم وتسا بإذناوي أزبالكم عمباراوي امانتي أمانتي وزبالكم مثلا بيستونا مجيك ريختا قاميوني مبروزن ومتكرر هاني عمباراوي بالاكر بله بشتي سيرو الدني أذكارم كو بفروشم عن بدموي شخصي تاخوي عمباري يكون جيك كريه كام سيدا برسن ان شاء الله اجيك اري و دويا شي ميجا تخذ ميجي فهمكم ميجا سبي ما درك حتى وامري بي ما ستي واندني شار مثلا نيورو عسرو كامل برسن ان شاء الله اما تاخذي بيد خير خوش ان شاء الله سيدا جو روجيرسا جوجا تانسيونا وي هي او نخوشي وي هنا روجير بي نر حد بده بيقولوا جوابك حالا انسان که نخوشناوی هبه tabi insan nahoş bizzat Xuda Kur'an-ı Kerim'de insanın nahoş که سفر eden کار روزی خوب خود و بیل آخره که باشون نبگیرین جر ایک نخوشناوان مزمن به دائمی به وک قلب وک تانسیون وک شکر وک مثلا اینکه نخوشنی دائمی ابانانه کار نگیرن و که مثلا زبستان ایشون کار بگیرن اوی کفارت بدن لیکن تهلیکه بگیرن و تهلیکه هنگی حالت دا دکتر بی ولاشتره تهلیکه هت بی بمری حتی اینکه حالت دا روزی گرفتن حرامه کتابی شریعت دیدن آن خوی وی بدن خداه دریت عقل جعبه گوی زمان دست و نگو و قوتا بدن مرد وی بدن عبادت خدا را که لمیشت که سجده به صلواتات که ذکر عبادت که نه روزی بتنه ات روزی بگیری بدن هر بمری وان عبادت تب سکن یعنی عبادت که نه خدا نه روزی بتنه دریش خیره خدا را آن حساسیت که ملت مج روزی را نشان ده لمیجی راجی بدانه لمیج طبیعی عبادت ان مزله روی روزی پنج وقته ایجاج بروی خود تعالی آن مثلا لمیجی عفو نکریه يعني لميش حتى عقل انسان سري انسان ما كان لميش بك اما روجي افق نخوش سفر يجي قريب اخوي يعني زبريت بالاخره قسب كما ايه لميجي روجي بينجر مربي ارتباط روجي صالح جار كي وطبي يعني هنكي بنا عموم اوكا ملات هنكي يجيبوا زعيفيه دغ هنكي يجيبوا نظام صاغلاميه ديرن فلان يعني عبادت يعني دكتور قلت بان نقل اشياء زراريه دكتوري باش بقرا يا جانا مكروه جانا حرامه تبي ملتي ما انا بان مثلا سني اختيار جي ايمانا زياده تقوى زياده دقرن لكن وقتك تهلكه بقرنك انا خداش مره بي روجي بقرن ما بقرن بي نقرن ام ناقرن خدا بيت اختياري مثلا قلب خسل غيبتها تانسون هي شكر هي ببرق ايش انا والله زي بقول ما زي شهر وجاوب كل خدا ده بيبخو بامريا خدا تكيانه سيدا جو تلفون يجي تلفون مكر دمك اورتاغي حواليه جو خاني كه هي و 2 مليوني ولا هذا جو بحضر كل جو انا بحضر ناكر جو شاج مر بكره يد بيك تلفون كلم ودي مر بكره بسدي تو كيلي من وياجي تشيب 125 كريه بتسدي دايوي تخوي بريتونه اري اي برا داي
بتسدي يعني سدي بيش خل كريه آد جراد دي يا دايوي دبي قالوا فيها شو وناي جواتي ناي جماعتي ناي شريعتي انا بيع تبي برقر ما قار شخبو خبر دانوي يعني اي قار شيء مروي افادي نكره تك طرف لي جانبان فتوى مرن كاره ده لكن الجوري افاده فيا الجوري افادي قال سر قدنا ويجويرا كريه بيش خرا بكره بفروزه ويتشينابه او وكيله وكيل جويرا بكره وكيل بي ازناوي نكاره يعني عرفي زياده نكاره بكره وش خراب كريه جيكي راب كره هي بدوي ابيات شينابه مادام بري تنبيا نجوي يعني بيج هو قريبه قوت خاني كه بسدي تفروتان وبسينا يعني يا بكريه قلت از وكيل تاويناك ما اذكر ما اشخرات كرم بله لكن وقتها وكالته وزيره قريبه يعني الا جويره حتى نكاره والله من ب100 مليار كريه از 5 مليار كارغبا مثلا نكاره بله ancak vani emlakçı bin ilk mesela sanatçı ona komisyoncu bin yani mesela simsar bin ev kara bejad arfa mladers mükriye müstakire laki de afqa komisyon amdimin ev adet ve caize kara komisyon ağvestine bale sida go lemeçen ana çanak atın yani gıbrasyon euro persit tamamen mecab ana lemej derojede insan hadar ede vel mali ve hafdar kantin دركا ديال المجال الصبي شاري نيورو شاري عصري سي مغربي شاري عيشه قبول حفظه ابيا كل انسان المالي به السفر ده سي الميجي شاركاتي قال دركاتي بك ابا كنت او تيج دوزدر كاتا تيج شش ركاتا شش او مثلا سيجي مغرب كبونه دوجي الشبق بو دوزدر او الميجي فرض افن يعني وطبيعي هناك سنات هناك ناك هناك دهر انا السنات يعني السنات وقت مرف بك مرف خير كي قازانشتك يعني مثلا پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبيكي روزه دوزدار على السنه بك خد على الجنه درجه بنا كي قصر كي شيرك در روايات كاد بي دهر كعد وقت الدهر كعد بد دو بري شبقي دو بري نيرو دو بسي نيرو دو بسي مغرب دو بسي عيشه اذا ايه سنه نم اكد ايه نم اكد مثلا دي صار شار بري نيرو يعني تبي هنكي بري بين شار مكادن بري عسى شارن بري مغربي ددونا بري عيشه ددونا وبشتي عيشه يشخد دوي مكادن وسير كعد يوتر يعني اصل مجيباني فان ركعتي بقول ديس بي شاري نيرو شاري عصر سي مغرب شاري عيشه افانا فرض انسان كي ندس ده بقرب قربك بله سيده يجي السنه نم اكد مثلا جنيبرو حتى عصر يشغل ميسبك كاربك بشتي عصر مكروه المغربي حتى عشاء سنة بك كاربك قزاب عشاء كده حتى شبقي وقت الميجي كاربك دروجي ده سي وقت كراهت يعني بشي الميجي الصبح حتى كطاف ده او مكروه وقت عبادتي فالله ووقت روحات اورتا اسيمانا او يتشاقج مكروه بشي عصر كل ميجي كده حتى روح راوا او وقت كراهت يعني بله سيداغو براسي دعت ما شاء الله سيدا خطيتي كازوان بقول دايز برسيجو سيدا برسم ان شاء الله دياربكر كلامكم خيراتن السلام عليكم عليكم السلام السيدة خذ خدمتكم رجل راضي بكلامك سيحب سؤال ما يقول بله سؤال من عولي روجيا قضاء نيت كري روجيا قضاء شبير كري نان خواري روجيا و اشكي ناشكي تمام دبنا بله ابوياك وآد ديا قدي قيزين دارن اوقلا ليسا ويا جيويدا gerek mesela karma biji ayrı binci sonuçta vakta darın hem öğretmen evan o hem cibrede servis evan da genç yani bu ara evya çıkwa dürüstüm. Bu do. O adı diyazi henek şeyh mehanın دبي مور وانا اجاري هناك جي وانا فوتوغرافي جي دكشينو بلادكن اوانا تشخص يعني دي انانجي لا تشخص جبو شو بلادكن مورا مثلا دبيجن شفاي هناك بي انسان بي ناطرسن قدا بي ناطرسن خونا نابي باش مثلا فاهمين ان شاء الله ابيا دكاف شركه ويا ناكاف شركه تشخص راست ام خد
كلام سيدا برسي ان شاء الله. تمام. اما تاخذي من خير خوشي. السلام عليكم. عليكم السلام. Jibatmane kelamkum hayratın. Selamun aleyküm Seyda. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Diliyorum. Buyurun. Allah razı olsun. Bir sorum olacaktı Seyda'ya. Evet. Hocam estetikle ilgili bir soru sormak istiyorum. Burun estetiği veya yüz estetiği yapılabilir mi? Bu caiz midir? Veya burnunda icabında kırıklık veya bir bozukluk varsa da bu değişiyor mu? Bunu sormak istiyorum. Soralım. Başka var mı sorunuz? Allah razı olsun. Başka sorum yok. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. Selamun aleyküm. Allah'a emanet. Aleyküm selam. Sidago deyni min heye. İzdeni khoddim. Dibber aciz khol kheyratkum. Ve kurban şericik sadakadım. Falan bevandiküm. Dibe mervem dibe na deyni khabide davi kheyratkum. Dibe gelet çabuk. Ana ku deyindar. Deyni khujey bixosin. Ev yara kheyratke yani şiitke. Yani en kheyra mazna ku deyni khubde. Peygamber aleyhissalatu vesselam de mutlul gani zulm. Yeki ku deyni vihebin. O mesela deyindari çavili ve yacey bixosa. Ev teakhir bke ev zulm bke. Hatta da hadis kad ve arda xoş şerifu namisa ku davi nabdes piyat çünkü خوی دن جاره خبره و چرا هر پیستیات کن. اما کو ایزنا خوی دین پی هبه بیز ناخوزم تأخیر کن. و ویاجی مالی به قدر دین هبه امکانی هبه یعنی بی ایزنوان به کو خیراب که جایزه. انسان کی دینداری هبه دینی هبن و هر حجی بی ایزن دیناری خون کار حجی. هر سفر دریج بی ایزن دیدن کار هر سفری بلکی بمره بیجا کمالی. Yani vakti dini yok bir gel dini yok. Gene dini yok. Lakin mesela ku dindar şey ne koza. Dini taksitli benim bejin. Taksitli ve taksitli yok da o dini yok. Ayrı bir de. O mali yüzül guri din hebe. Yani kare mesela khir. Seda godiya mecaki çi hacı. Düzer çi ömrü. Ya disat khader ömrü emiş dibine khirab keş khader çi nere ömrü. Ya gosedat beçi bir mesele. Anat zani ulema-i İslami. Dibin hacca sünnet. O amra sünnet birek be maharmi khuşkhun kare her. Di ya farz daji ev jihin ki fetva tang dane yani. Ki ya farz ile gire mahram pera hebben. Yani birek belge ihtiyar fitnetine hadil jiki kadna da spiya. Yani jberwi havay yani şkhuna ve ne oygune edi diyaji ulema-i İslami edibin. Yeki mer be birek be. Kul mesela hacca ya farz kiriye, amra farz kiriye. O sünnet belki vadı bekiriye, lvi memleketi hinki fakir, fukara, khir hene, medrese hene, talebe hene, luvamke parç ve hacib khirtire. Xusan dve asra meda. Dve asra meda ana biye Yusuf Qarada ve Xuday umri diriş ke dve insan pari sıkıntı çive insan kem bini piya navdes piya da dümür. Vallahi tavaf ila medye. Mesela de hinki rajma şeytan her saz xud dümürün ana kubri çekine rahat biye. İnsan tavaf eda mesela tavafa Hacı Esved kim kednav değil ya meruçu. Cibu ve sıkıntı yani. Mesela hinki yani her sal 10 salat hacı umri. O hinki yani 10 salat nefsan diye navi dernak hebe. Ekut her sal çi yani vay ulema-i İslami de binako edbi. Dibe hunnet bira rey pari müsaad be hinki khafat çeve je ekut nekirne her tavafa Beytullah ibn selam vacib farzı. Ciber bir havay icab birek vakti bir maharma be yani çuna haccı umre ya sünnet hiç estevsenak mı ulema-i İslami tevsenakin. Al veri peri khabda medrese ki İslami. Cik fakir barat khoyniş bu hizmete vi dini khada bkin. Bu Kur'an'ı mesela him bkin u millete tebliğ bkin. Ju haccı ve umre de sadaka khir tire. İroş xo ev tağuti ser Saudi. Wan قرالي سر سعودية عربستان بني دوم تاريخ أو كيخان وقت يكون يهودية قدسية فتح كريه قلت ما يشتم برنجي هدف أخو ikinci هدف ما جزيرة العرب مدينة وخيبر بني ده هدفها يهودية ده مدينة ومكة وخيبر يعني إشغال بكن وانا هني مثلا بن وقت شاو قرصان بين دسيان ده أنا بحرب إشغال كرنا والله قرالي السعودي Bahreyn'i mesela Birleşmiş Arap Emirlikleri yani bir harp teslim bile Yahudiye ve Amerika'ra. Her avan para bedenen avan kuvvetli bir ke jivan para bedenen Amerika bedenen İsrail ve pe Müslüman abkuj. Birawine de vallahi ana yekne hacca farzı şer'an seyna farz. Yeks çuna hacca ve geret tariq re
امین به ایرو دست وان ظالم ده وان طاول خدا وان کولی امریکا و اسرائیل ده چونه حجیج و فرضیت را بله سیدا گو اشهرم دکان کیش خود گنم بستینم واز بفن وزنه بوزنینم و بشتوی از بینم امانتی دیم دکاناوی دپویاوی تسا بله و وید گنمی از چه روکت آرد ناوی از کارم بفروشم وی خودی دکانه که مجه سندیه اویا که وقتی برید نوانده انلاسمان تنبه کارم بفروش گنم کریه از انباراوی چه وزن آنده دوری خکریه نقلی خکریه دیسا آنی به ایزناوی دانی انباراوی یعنی کار آرا آج وی گوشه نقلی وی گوشه بگه خوی انبار ایزم ده اویا نقل دور واجبه لازمه ده آلسفریسه ده بیعو بازار ده لکن وقتا که ایجار بری انلاسما دوانده به ازشتا بستینم و دیسا بدم ته یعنی حاضر سبسیم بدیم بدم ته گسابه نجایزه او پریزیله به فایز اما شخورا بریوی داری گوشه کی دیسا خوی انباری به الله ما بفروشه من یعنی بیگ بری انلاسما به جایزه سر نکه مساعده سیده بدعب تلفونی معنی هر دوشی قوجه علینه آیه کمین بگرن کرم که هم خیراتن سلام علیکم علیکم السلام از سوره که سیده مالا پرسم ده بله کرم که هر لمیش و روژی و حج و زکات ما کتتم تفضانم برای سیدهش مرا بسا شرکت که شرک چیه؟ چه وای شرک چیه دبه رنگ شرکت چینه ام بیا وید خودن سیدهش مرا ایزاح بکه ممنون دبن كنت شركة برسي سيدي بحثها بيجيبك ان شاء الله تمام اما تاخذي من اخوش خد راحتي كده سلام حرمته وبيش اما تاخذي ان شاء الله جارك ديش خوجة علي كان كم خيراتن خوجة علي سيدي السلام عليكم عليكم السلام سيدي شلون سلامتي ان شاء الله الحمد لله ونجي باش الحمد لله حرمتكم سيدي حرمتكم بلا كلام كي سيدا arkadaşım دكانك وهي جاوب لي كريم يده وهي دكان اخوي فقط اوا ميغروس خوزه كراولارا بله ميغروس خوزه جاوب بيجه ميغروس هب قداد روشه هم جي اب فروشه الكل جي فروشه بله جاد بي acaba ام بابي رازي نه برای رازي او جي تردد دبي ام باقي para dikşinin وقت كمنا سقنتيه ondan sonra اول چهار ده yani کاری بدم میگروسی کira olarak دکانه بدم میگروسی کامی سلام پرسه انشالله تمام خدا جوار راضی امانت یا خدا بیر خیر خوشیده انشالله علیکم السلام سیدا تماشاوان کی مگول مجاز به شما دوی مغرب سی ادنا چاره انا عبادتك خدا سر انسان فرض کریه چما سبق وقت سبق ده نیرو وقت نیرو مغرب تمر عیسی وانانی خدا بلینه کریه و حکمتی وانش خدا نگوتیه پیغمبرش نگوتیه لمیجا سپیچ ما در کاده نیورو چاره مغرب مثلا سی عصر چاره ایچه سی افجی اوانا یعنی حکمتی وان بلینینه و خدایش نگوتیه پیغمبرش نگوتیه گل مربیش نپرسه یعنی هنکی علمای اسلامی حکمتی کل میجا سپیچ ما وقتی سبق ده و استاد بری زمان رحمان خدا لیبه دوی انقلاب سر دنیای روز دو شف نیورو کی وقتا ارتا روزه و حاضر کی حکمت ها گوتنن ما توقيفينه ظنن مثلا tabii iştiyadi ne demek olsa da ne olsa merv vansa ne yapacak? Çıma mesela tavafa Beytullah hafız var. Peygamber gördü Xuda olsa emir ki. Yani beri mesela hafız cara sa'ya nabine saf ve merv tekirin tabii Hazreti Hacire hafız çarkı. Lakin disa kitap nabinç bu hafız. Ya şu mesela ma hezil hacı dara hacı. Mesela ça hacı avana يعني مثلا تمام نهار رمضان خود تعالى وجهته وفرس إلى هالشيء تقول تري قرم حاجة تمام صالح بلاك زبورة زبور أوكبه يعني فان حكمته والنائب برسيان ومالوجينا لازم جواب جدا وخود تعالى الكتاب هذا بلينا يعني سيدا قول روجي يا قزا شو القزا بك أو يخوارني بخو قالوا روجي دشكي أنا روجي ناسكي بني روجي تيا أدابه تيا قزابه تيا سنته يعني هنكي بيجن روجي سنة زبير كبخو روجي خیره یعنی بطال ده نه وصای بطال نابه چه سنت به چه ادابه چه قضابه چه سنت به یکی جبیر که بخویا خود و خویا تسینیم که روزی بطال نابه سیدا گو گده قیز وقتی مره بشینه مکتب معلمه وان تدی مکتبان آیدیا کچکا آنا ورچی بونه معلم زلام بگلو چه واید بی یعنی آنا دوی ortama ایرو ده مثلا tabi kitabı şeriatı دوی یک جه
mesela nehirtna ku mer pirek ra caize ku der sahibi de. Lakin şartık pirek tesettürli be. O emintiyaş fitne hebe. İro qizik ta'ziye. Singeviz der ve meleviz der ve ana o qizik hadi hadi şehveti. Ana qizik bu 8 sali ne sali bu hadi şehveti. Mesela iştiya mera dikşine indi gerek tesettürli. Ama tesettürli mesela معلم زلام به زلام به دبی یعنی پیرک نه یکی بتنی به مثلا 10 حب پیرک 20 حب پیرک 4 حب پیرک 5 حب پیرک tesettürlüğüne o mesela cici mekancı muhafızaliye emniyet hebe evya caiz yani yek kitabı şeriatı bir sebebi ki mer karıl piramera pirek hani de bir ticaret ke ya şahidi de ya ders de. Ana mesela tabi var mektebi zamanı mı? Yani tesettür tırnayek. O mesela bir tane cikil adminin de do. Yani insan ki kuş qiza xo şan mektebi üniversite veya xo lise pe ve navan genca da bir destek jeyip şu. Ya bir şey mesela bir şey van markada nav genca da bir şola bir destek xo jeyip şu bir tesir ve bir hayam be. Ha keza bir şey mesela ev tekstil merkezler nav genca da bakabıtın. Vallahi bir açma qizam edepsiz bu çıma be haya bu günet istiyor. Ha ve roje Müslüman gizme tarafı gel nifsat qizamın İzmir'de khoyne direkt o zaman çavuş ki ezbem nav diyamına. Şu günah cumhuriyet eznedim. Günah. Yani zaman hatiye çi hali Peygamber medik je alameti kıyamet pırneze dünya kharabe ku hayas bire karabe. Tırnirin dedi çarşıya vi memleketi me oqa hayas ede bu parkta da valla instere destek olabin istiye utiste be haya be edebi şey bana alameti kıyamet nezbiye ve nezirabe. Yani alamet ki mazına ve ku haya xsan bire karabe. İca Xuda muhafaza bike. Amin. Amin. Ser Müslümana pır bitkevesere mele Müslümana pır kart keve gele. Yani iro emri ma'ruf neyaz min kaynakin. Avanti haram vallahi in al bawane yek nabize atışma avajit ki bien di aybe ku yek emri ma'ruf ke. Ey Xuda ve dünya bisri medakharab ke. Ey Xuda herkesi cezab ke. Yani Peygamberimiz bile te'muruna bil ma'rufi ve la tenhavuna anil münker ev la yusallitanna Allahu aleykum zalimen sime yed'u khiyarukum fe la yustecabu lehu. Peygamber diyor yani emri ma'ruf neyaz min kereb ki. Ne var bir emri ki Xuda ha didim desteği xube devi xube ve ne kalbi xu azib ki ve ne limkin. O ne nehyaz min kereb ki beri insan emri ma'ruf beri insan emrin baraya Xuda ba. Nehyaz min kereb xarabi günahat kerin ve ne ceneyib kin ya ce Xudayı zalima misavi sebep ke ve en qanci ve dua kin da'avan şi kabul al. İrom kedne bir hal yani. Sidam sada dahab telefona muanjı bigirin. Jibatman kerem ke khairatın. Alo. Kerem ke İbrahim Şarab bخير. بخير سلامات ان شاء الله. فكو ادي قلت كم ملاقاتي مثلا هن قزامبي شنجي نت فرابه وان دربات ناكن بيجو بوانيان نورمال بنجي فرار عظيم شاوا يعني. فرابدن نوسا. كم سيدا برسي ان شاء الله. وكذا برسي ها؟ لا خدي شراب. امانات خدي بين خير خوشيده ان شاء الله. Adana Keremköy خيراتن. Adana. Alo. Keremköy. Hayırlı akşamlar. Buyurun, hayırlı akşamlar. Abi ben sorumu mu söyleyeyim şimdi? Evet, buyurun, buyurun. Canlı yayında mıyım? Canlı yayındasın, buyurun. Diyecektim ki abi böyle bazı yerler var. Mesela ev almak istediğin zaman bir peşinat veriyorsun. Evet. Ve bunu taksitlendirmesi var. Her ay belirli bir miktar ödeniyor. Yani ev sahibi mi bunu yapıyor? Yani bir kurum mu yapıyor? Banka evet, mı? Bir kurum. Hani bir kurum önden para veriyorsun. Artık bu caiz midir hocam? Onu soracaktım ben. Yani peşinat veriyorsun, geri kalan paranızı taksitlendiriyor. Evet. Tamam. Yani onun içine veriliyor mesela, onların kar payı da veriliyor. Fark üstüne atıyor. Tamam, anlaşıldı. Başka sorunuz var mıydı? Efendim? Başka var mı sorunuz? Bu caiz midir hocam? Tamam. Ben onu soracaktım. Seyda'ya soralım inşallah. Tamam, teşekkür ederim. Allah'a emanet inşallah. Seyda go şeyh yani mühre wan hene mühre şeyha hene digarinin fotokopit kin belat kin jibo naxoşiz bu za çu. Ne begalo çıkıyor he yana. Çıkıyor satne peygamberime men allaka temimeten fakat eşreke. Ki temime tabi temime prive boncuktur ya nazar boncuğu.
yahut moriki, yahut tizbiki, ifadeyne evya defa nazar etke. Evya mesela sifarişine evya u şirkke. Hatta henka evya ser nefistacı aynı. Ana nefis ekseri ulemayı İslam'ı ve felsefe Kur'an'ı debenki duayı Peygamber aleyhisselam mesela birekin ya zarukun ya ne merinci nizanı kayna Arabi nizanı avan dua merbin insan bukhara tasmiske vekakku bukhayne. Hatta mesela tefsir Kurtubi ve Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr bin As mesela inki dua auzu bi kelimatillahi tammati min gadabi ila ahiri nefisanda istiye sabiye khuva dakirne. Em jivan tişta dedim sincan bu sabiye kutasın. Böyle tişke mana ontuna be. Mesela koytuna bu nazarı, bu muhafaza cenna filan van tişta inşallah fayda eder duayı peygamberin ki. Ana ev mora tişke mana yutuna be. Lakin ev mor tişke satın. Yani mor şeyha mesela insan engeller ben tükame şifa filan tabi derevin. Tüka her insanında şifaya. Lakin tabi iyi kadı belki enerjiye vesile ve filan gidişler. Yoksa xapandın u perestandın bebiharin ki xapkın sanat juan ra harama o ikharın bavan beni peygamberi medbe ikharı bal kahina bal sahira van ek faala da bejin çil ruh ibadeti kabul nabe. İca inki ana binabe şeyhitiye binabe haşa seyyitiye binabe inki van işa halqet xapin filan tkin eviyat tab jibu xatire pere juan bismi ve xapin harama juan İnsan gibi kesba nakab. Belesel demiş ki izleyicimiz estetik yapmak caiz midir? Yani hani borunda bir sıkıntı var, bir kırık yani var. Şimdi herhangi bir çirkinlik varsa, mesela insan çirkin görüyorsa bu caizdir. Ama keyfi olarak, zevk olarak kendi güzelleştirmek için yani Allah'ın halkiyetini, mahlukani tahir etmek bu haram. Yani rahatsız edici bir çirkinlik varsa rahatsız ediyorsa yahut çirkin görünüyorsa dışarıdan yani ameliyat edebilir. Ama böyle işte borun şuydu daha keyfi olarak birçok insanlar borunları tam normaldir. Dişleri normaldir. Ek yapıyor ya borunu ameliyat ya mesela boğazını ameliyat bunlar caiz değil. Seda tamaşavani mego biraz seda bahsa şirket ki lemecu rojem gizanın. Ana şirk de kısmı şirke bir per derece. Bu kırtasi. Şirka mesela hakiki şirka zahiri mesela yek ama müşki araba tabi jik putara ibadet kırın godun la na'budu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ama ibadet jvan putara nakin avana Xuday biçukin madgin Xuday mazın. Yani imana Ebu Cehil bu Xuday bu. Lakin jvan müşkara ibadet kırın vana Xuday biçukin vana madgin Xuday mazın. Ya şirka zahiri ki Xuda azze ve celle ve inne şirke le zulmen azimen şirk zulm ki mazına o Xuda Teala çok günahı dibek afu bike şirke afunake. İca şirka biçuk. O kadar size Hristiyan da keve şirke ne olsa? Hristiyan jban bin İsa Kurey Xuda evi şirke. Ya da mesela Xuda'ya şirke. Ya sallallahu ev şirke. Yahudiya mesela bejin mesela Hazreti Uzeyr Kurey Xuda ev şirke. Lakin vana ehl kitab. Mesela ana bireke vana insan Müslüman kanı bize ucun müşrik de kısım. Ki khati de. Kontrol et khade xwaze. İstanbul kerem ke umkhairatın. İstanbul kerem ke. Abi adımı vermiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Sormancı dıkarım beycim. Bele keremkin. Daha geldiğimi hani. Bele. Her geldiğimi beyşin. Bele. Birimi ona lenaken idare bana beyce hoca durmamaya çalışıyor acaba. Teşekkür ederim. Ama hadi Xuda beni xeyli hoş ede inşallah. Konya kerem ke umkhairatın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar buyurun. Sorum vardı soracaktım hocama. Buyurun. Kadınların kaş almasının haram olduğunu duymuştum da. Kaş. Bazı insanlar mesela erkeklerde de olur kadınlarda kaşları birleşiktir bayağı böyle çirkin görünüyor. Soralım. Onların da alınması haram mıdır değil midir onu soracaktım. Soralım size inşallah. Başka sorunuz var mıydı? Yok teşekkür ederim. Allah'a emanet ecmaîn. Mesela şirkeye mabdi kelime abukadine ne yani şirk bini şirka İbn Abidin ve de kısmı şirke yani.
مشكي أهل الكتاب أنا مشكي نا أهل الكتاب أنا مشكي أنا زماني بيغمبر مشكي نا أهل الكتاب أنا مثلا أهل الكتاب يهودي خريستيان تاب مشكي لكن أهل الكتاب حكمي أنا أيرين مثلا حيوان كشر جيبكن ده زيكنا وانت يخون إيه مشكلة لا يخون لكن شركة خفي أبيك تمامي إنسان مثلا نابع جهنمي وكرياكاري إنسان كبير قارش خلقي اللي ميش خشكته ودزريج جويات دبلاز الروجي من رحمة خدا لي بما لعب جليل جاندان أبي تلفزيون خبرات تقول يكي هبو الميسكير قول ملادي جا قول تشل ميسكي خشكتك هم زوجة سلام دا قول الروجي مجيها أبيا شركة خفية أو رياجي شركة خفية أبيا رياكارية بشركة خفية تسبكها رياكارية يكي الصداقة كده يقول بسبب لميجاتكم از روجي دقرم عبادة وش خلق ربي أبيا شركة خفية كرياكارية عبادة وانجارها معنوي تقدينا جارجي كيمتك لكن يعني أبانا تماميلا ناكبن كفر. فعلا سيدا هذا مسألة درجة براسي. إيجار تابي أبقص شركة درجة يعني. نهار رقلام سيدا. تمام شوفنا إجاب شيء رقلام كي كنو كوت إن شاء الله من هم برواب من باشا داوي. تمام شوفنا إجاب شنابري من هم بروانا سيدا تمام شوفنا كي ماجو دكاناوي هي وان ماركتي كالكول دفروشن دخازن كريب كن. دبي قالوا ويا دي غذاج ليه والقوج ليه دبي بدا وان بكري دبي انا نعم نجيزه بنيرا انا مكان كي مرهبه دكان بمال باخر شبه مربدا كيوتي ده حرام يبكي ايشكي بفروشه قمار بليزه بيركا بدا رقصاندن والحاصل شيء حرام ك كتاب الشريعه تبين نجيزه كي خدا عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سر قنجي وباشي تيدا والتقوى تيدا جورا ابن آليكار سر خرابي والنباشي نبن آليكار اي وقت الدكاني بدي او بي اشكي بفروز تجبي آليكاري بي ارتاقي نجيز بله سيدا قو ملاقات ديوان سناب ناوي ازموني شهد بن كجبو يتكبن كار مارا يدبي بوار بيه كس يكي پرانه ده ملاقات درباس ناكه هم به yazılıyavi kadesine imtihanı beyazlı yüksek puan gertiye. Tıkabes mülakatı İslami abi o derbastım. Tabi gelum meraj bu hakiki بدس para بدس şovaye. ولا أنا مثلا ملاقات السنة هذا مر برا وبكيف شرعنا جائزة. لكن يجي يصان ب100% أو مستحقة قازان شكريجك برا نده نكاره حقيقة الدبك برا بده جو حقيقة الدبك كاره. لسه بقول إيه حرامه؟ يعني إيه كجيد قلنا جوانا حرامه أبياد ده ظلم ده قلنا جويرا زرنا كي يقول ظلم حقيقي. مثلا نبي سيستم دولتي وصاد شيء بيه ملاقات وعيش إيه لايق ناقل إيه نلاقي أي طور بلا يهبا دقيقة طور ربنا وصاد منه. لكن كبواني خو بالتحصيل خو بالصانبون خو مستحق به وصانا مثلا إيه نم مستحق برادن نقطن بيشوي أوجي كاره برابده يعني جبو خاطرك وحقي خو الدبك نكو حقي خلق هناك ابو كشبه لي بي احتمالي بي حقي خلقي الدبك ومن قرنك بله سيدا مسعد ذهب تليفوني مهنا امام بقرن جبات ماني كلامكم خيراتن مرحبا مرحبا نتشيد برسانا بله صلاة التشريق هي يا أنا صلاة التشريق صلاة التشريق صلاة التشريق هي يا أنا أبيك بله بدو يجي بالتلفون ملكارة دولار بكرة وهول بكرجم بالتلفوني برالكيه مثلا برجم زيرجيه تلفونكم او بيجم او دولار تيخا برا بريد الجم ابو تيخا برا وقواكو ارزال بيجي بيجم تيخا دولار يعني دو وكيلتين بنبي زيرجي زيرجي ازبن توكيله من وي بري من قربات تيخا دولار تمام ياجي دولار بواب وزن توكيله من دولار انتخاب برات تبرد يعني صلاة التشريق هي يعني صلاة التشريق كامل سيدا برسن ان شاء الله اما تاخذ بين خير خوشي ده ديار بكر كلامكم خيراتن السلام عليكم سيدي عليكم السلام شوانهم همش خضاره وجي باش ان شاء الله خذي جوار خذي ايماني ود سيدا ملانوه كلامك سيدا سوريكي من هي سوريا من جيران امبسي تادرودنين خانيه ما بنيه جيران پر مرحتز دكن قاوا ام جوان رد بين قدي ومرحتز دكن يعني دكن كو بمر شربكن
نخوش دپیون امجل قاشی و صبر دکن اما بخود نزانم که یعنی به درمات چوای سیدا جمر بیج belki van temaşevanı haneci odari dikkat belki desteği derse. İnşallah kamesi yaparsın. Evet o adı daci gedemetçe nabın seydaj mere dua bike eme memnun bebe. İnşallah mesela beycan. Ama hadi Xuday beyin xeyri xoş eyle. Xudayı razı bir şebab min xoş. Ama hadi Xuday beyin inşallah. Seyda izleyicimiz dedi ki bazı kurumlar var. Malum isimleri ise zikretmeye gerek yok. Evet. Peşinat veriyorsun sana ev alıyor ve o evi sana taksitle veriyor. Evet. Ayda işte o hesaplıyor, karını da atıyor üstüne. Bu kadar diyor ve sen parça parça o kuruma, aracı kuruma ev parası veriyorsun. Diyor bu caiz değil. Şimdi yani bütün mezheplerde bir insan mesela bir ev almak istiyor, bir araba almak istiyor, bir arsa almak istiyor. Yalnız peşin alamıyor. Bir insana diyebilir. Yani bu ev mesela burada 150 bin lira diyor ben peşin alamam. Sen peşin al ben yani kaç sene ise ona göre karını ise senin karını vereceğim. O şekilde anlaşsalar bu caizdir. Ev olsa, araba olsa, dükkan olsa bu caizdir. Bu şartla ki o adam yani ona söylenen adam o alır kendini nakleder sonra bine satır. Şimdi bazı bankalar şey diyorlar. Mesela para veriyorlar al sen git para sen kendine ev al. Yani sen bizim vekilimizsin. Şimdi vekil evi aldıktan sonra tamam onu vatandaşı alabilir. Şöyle bir şey banka değil. Bu kurumlar var diyelim 10 kişi bir araya gelip para yatırıyor o beraber yatırıyorlar. O da kendi şimdi o masrafını alıyor. Evim diyorlar. İsmi zikretmeyelim. Reklama girmesin. Evet. O adam da işte 50 milyarlık ev alıyor. Sen parça parça o kuruma para veriyorsun. O caizdir. Caiz. Bak şimdi bunlar mesela diyelim 100 kişi 1000 kişi bir yerde her seferinde birisini alıyorlar. Yani mesela kimin kurası çıksa para ona veriyorlar. O veriyor o kendine ev alıyor. O da caizdir. Şimdi bu caizdir. Şimdi mesela bir miktar para ücretini alıyorlar. O da bir şey olmaz. Böyle. Çünkü onlara hizmet ediyorlar. Bunlar karşılıklı olarak rıza gösteriyorlar. Alabiliyor. O caizdir. Bir şey olmaz. Seda goda hafzar okey mehane her duji battalın o maddi duruma mene başı. Bıraksın pırsa temaşavanı fahm nekir. Yani vaktaki insan ki batal be işplesi nekir desi kekara bişkula o lakin iştine fakir ve zekatler için, fıtrlar için, sadakalar için. Yani ana Türkiye'de zengin pırın. O vakti hali fakir yoksa perişan zaman birası zengin ana bankurum dernek ana sadakadan. Bir hara juan ciyara eku cirane ve naske ezratına bir hayra ola durmam eve zalimkin bi'işine mağdurun eğer zekat ve eğer yardım ve eğer sadaka ve yani ehli خير الصدقة خير الصدقة برمزنا والصدقة في خمر مدبي الصون خمس مال كيمناك وزيدتك صدقة دفع بلايتك صدقة بركة عمره صدقة بركة مال حتى في خمر مدبي حصلوا أموالكم بزكاة والمال خو قرمش محافظة بكن جوك نجا تلافي بزكاتي İnan ki çünkü zekat hoşluk bedayin ve memleketi anacı binu berekete malu mülketedir Mısır'a zampam yanzan genime o cihada vezin tabi bir berekete zekat hoş naydayin sadaka naydayin baran pırvu baran pırvu te ve barana isal medgö tena genime hava nokebe tabi ola genime Mısır anacı Mısırcı şikayet kan vallahi Peygamber Aleyhisselam de vakta kul memleketi zekat naydayin فائز بخور و فحوش إفشا و خدا أنواع بلا و مصيبة بملكة درجين والله هيجي أنا أسبر ترسم يعني إن شاء الله أهل التقوى الدينداري هنا هنكي أهل قسمت وخباط مجادلة بخرابية بكفرات كن هنا بلكي جبو خاطري وان خد على بلا ملا ناشينا ها والله في بلا خدا ملتي سويراشيان تبصر يبان تساو إذا خدا محافظنا كأم سربان گناه سربان بی امریه فسق و فحوشا سر خورنا فایزی سر نداینا زکات ام جهورا نبیجیان بی گناهی بکنه خودت على آفات کشمارا بشی بله یا خدا محافظت آمین سلام صدا و ده تلفن مهنه موانجی بگیرن جی اورفای کرم که هم خیراتن Urfa İyi akşamlar hocam. Buyurun. Hocam ben bir şey size soracağım. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam birisi çok yaşlıdır. Tarla benimdir. Gitmişler kaldırı o da hacca gitmiş. Onlar da biliyor.
O bildiğinden dolayı doğru da söylemiyor. O nasıl olur? O şirkete girir mi girmez mi? Yani senin tarlanayı kaldırmış, hacca gitmiş. He. Tamam, bir soralım. Ondan önce hacca gitmiş. Tamam. Ben sana söyleyeyim. Ondan sonra da tarlamı o kendisi de bilir. Kardeşi de bilir. Böyle. Sordular, kimse söylemez, doğru söylemediler. Tamam. Bir soralım size. Başka sorun var mıydı? Hayır hocam. Amaneti Huda bin khayri hoşi inşallah. İstanbul kelamkum khairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Seydaymun başın. Elhamdülillah. Veci başın rahatın inşallah. Hadi razı be, sağ ol. Ecmain kerem ke. Saval kime ve de bakın. Bele. Seyda bir mal bir muamele bir dan. Hayvan yani bir pes bir davar dedi. Kava muamele dedim. İcal velatime bir rasmali dedim. Çoğu. Hinkivan gibi para fiyat ederken yani fiyat avidikin para o dedi camı. Pırsa da faham nekir ka çoğu bazar ki çoğu ya. Yani ne bazar mal muamele dedi. Muamele bir nevi dedi ha. Ha nevi de yeke de bxabetine mal emin o karavi merdiye. Ha da icare mal ki tu beki sermiyane evi beki para. Ha davi Selmani de pere raz abdu qatiyan zi pere xo bigrim. Dota sermiyane evi beki para. Seyda ya hinki em tartışmış bunu. İcare henin mala fityavi dahi camgo ile mala enver haber bedim Seyda mala enver ve daha başka mesela sermaye isfam bikim. Sermaye ülke pere ama bir penci pezi de ki muamele bediye ki. Tamam. İza bir penci pezi xo fiyat eliyor ki penci pezi de ki 5 milyar. 5 milyar. Ha bir 5 milyarı yani ben nivi bedim bir su penca bedim edineci galiba pişti 3 sala. Hem dücabı ki nive mi niveteyi. Ve bu şekli bir ya gara tamamı 5 milyarı bede xodiye pes. Ka godari kelmen. Eviye pez degre 25 milyar da xodiye mal. Ne var ya? O 25 geçi bede yani 25 maaş ses şunda devi. Garab yani bir pezevi yani jerdeki sermiyandaki para 5 pezi jerdeki 5 milyar. Böyle tamam 45 milyar. Ha bir 5 milyar se sala gara xodi beke bir pezi. Peki se sala ülperdi. Ha gara se sala da bir peri tabi bir bede nivi bede. Kam mesela pers inşallah. Tamam Seyda. Ama de Xuda bin khayri hoşide. Xodi razı be. Seyda izleyicimiz dedi ki bayanlar için kaş aldırmak caiz değil. Rahatsızlığı kaşla birbirine birleşmiş gibi. Görüntüsü hoş olmayan kaş durumları bazen oluyor. Kaş hakkında malum yani Peygamber Aleyhisselam lanet okuyor. Böyle. Yani bazı kadınlar kaşlarını tamamen bir ip üzerine bırakıyorlar. Veyahut tamamen yani çekiyorlar, onun yerine bir şey yapıştırıyorlar. Onların hakkında lanet var. Ya yabancı başkalarının sacına bağlamak, ya dişlerini keyfi olarak mevred yapmak, ya dövme yapmak. Peygamber Aleyhisselam bunlara lanet okuyor. Sahih hadis var. Ama mesela kaşlarında fazla kıllar var. Etraflarını biraz düzeltmek, fazla inceltmemek olsa bu caizdir. Çünkü hususan kocasının izni olsa bir şey olmaz. Seda ko teşrik, mesela teşriki he, saat teşrik. Saat teşrik, saat duha. Duha teşrik yani vakti tav da biji. ضرورت كذا. Saat duha, saat teşrik, hatta saat evabiji, as-saat evab limija saat duha. Yani vakti tav derken merlimij. Saat duha yani. Saat duha. Seda ko para telefon edin perimcem zirciye. Yani. Ya cem dövizciye. Telefon qadi dolar abi keve yumken dolar. Zir abi bikum zir. Telefon edip begal caize. Eviye caize. Telefoni alışveriş caize. Yani ya tabi devi xujarago ya telefoni gül dengete de. Problem tine fark nake. Lakin eviye belki mesela ana mesela dişine bankay. Pereyik dişine veder bankay. Mesela vakta ku بخصوص كزير يعني عندي بتلفوني ياخذ مأموري بدر ياخذ حتى اف سيستم يعني عالمي زي او سيستما كان بالجسار ياخذ مثلا تلفوني بريق كزير وبراب كذا يعني حمايوي حسابي هرب بريق سنه عالمي عصي هذا فتوى بله سيدا قوس ام سيتي رودن قطع بين رودن ميوانه قوم جيراني مثلا عمر حاسس وقتين بهم قلباغي نكنجي
وكم الهاف خام الشرب كنتي وسبي قالوا دبي سيدا بقين انت ما شباني يعني انا وري حاضر وضريب كنت انا پیغمبر علیه الصلاه والسلام جارك اسم اخاك الجيران خو مقاطبه الجيران خو مقاطبه دود بري خو حضرت پیغمبر علیه الصلاه والسلام به حضرت جبرائیل نازل دو پر توصیه جیرانات کرد متگو وقتی جیران بمره بیجه جیران به وارسی جیران باوی کرینا به جیران پری کو توصیه جیران کرد جاری که یک با پیغمبر علیه الصلاه والسلام دبی ارسل جیران پری معاز که چاب کم دبی هر شیخ تر درخ سریری کیش را گوچما گولز بر جیران خرابیامه دبي ابيال شارق تبدا سري او كيتو السلام عليكم وعليكم السلام تشماد بي ولا جبر جاني خرابيا ويدبي خزبا خلي لي اولي نفرات كان اللي بجاي بينات بي حدث هيفيتكم رجاتكم تواني بلا خلق من نفرانك يعني جيران امام الشافعي رحمه الله عليه يكي يهودي جيراني وإجارة لوغراوي حوشة امام الشافعي در باسو لوغر يقول له سيصوي بيسك در جو امام الشافعي اهل مالوي عاشنا سيصوي چویه اوت کرد پاکست کرد و آن در تمیز کرد جبوک اهل مالوی ولی کلمه کی جواب بزن عاجز چیم کی جیرانه یا یکی یهودی بود یکی یهودی پاسی یهودی پیت حضرت امام شافعی وقت که ایده به خودش تاری تچما زمانه کو میاد باقیش کن دی ولی من نخواست استعاجز کن بنی نابت ما عاجز کی لغرات در حوشا من ده جوک تعاجز نمیستان نگو گو والله این دینی و حق و اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله بنی اخلاق مروی قنج مروي يهوديا مسلمان إذا يكي كهرب تقرق بقرمة يعيش جيراني عاجز بك جيراني حلالناك أو يعني عيشي زور يعني سلام صداوة دعب تلفوني مهنا مانجي بقرن ديار بكر كلامكم خيراتن عليكم السلام تنزلت ملايين ور كلامك دعاب فرتي معهم بله إذا با قزنجا إيسان مثال 10 مليار ليه مترف كيف 10 مليار عادي يعني يا شرط قطعي درخه يعني آت شيء آت أنا أجنم أجنم وياك وآت دياجي مرا آت بكي مرا قربان كي شرجيكي مرا كانجي بخو يا ما نكوا تشاو آت دكي يعني مرا وعد دكي مرا دي يكي ما أجبو خدي ما شرجي دكي حيوان كي نظر بكي كام سيدا برسن ان شاء الله اما انت خدي بيد خير خوشيده اسطنبول كلامك ام خيراتن الو كلامك السلام عليكم علينا عليكم السلام Enver hocama bir sorum vardı. Buyurun. Şimdi ben iş yerinde çok yoğun çalışıyorum. Namazlarımı kılamıyorum. Bunları akşam eve geldiğim zaman toplu olarak kılsam bunun dindeki hükmü nedir? Yani çok mu yoğunsunuz? Yani yoğun olarak çalışıyoruz. Gün boyu 15 dakika bir molamız oluyor. Zaten kılabilme imkanımız olursa zaten kılıyoruz. Bir soralım Seda inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ecmaîn. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Seda temaşavanê me got zarokê me tunûn sîda bejmer dua bike gedê دعای قنجی خدا انشالله وقتی قبول بنا دعای دا می dua bike inşallah. Seda got Türkiye prezidenti burası temaşavanê me got benim komşum tarlamı ekmiş, kaldırmış ve hacca gitmiş. Acaba haccı kabul olur mu? Şimdi ondan izinsiz ya bilerek mi ekmiş? El koymuş bir nevi. İşte bu zulümde onun için hac etmiş. Lakin eğer parasını verse o yani o parayla gitmiş hac yapmış tekrar bugün parası verirse hacı kabul olur. Ama yoksa hac yani şeysiz, sevapsız kalır. Yani hac ona yani haram malle hac yapanlar mesela lebbeyke Allahümme lebbeyke dedikleri zaman ya Rabbi ben senin emrindeyim, ya Rabbi senin emrindeyim la şekilde Allah-u Teala diyor la lebbeyke ve la sa'deyke sen haram malle hac olmaz. Lebbeyke meybeyke yoktur. Seda vakti عندك معايا هم برسيق قديم واسيجر حباجي هناك برسيق انترنت هناك اوجي براسي مينن Seda go بيجي بس قدم يكي دبي بالنيفي ما تخبتي هناك جي وتخبتي هناك كارون ortağıya هناك جي سه سال شو ده 5 milyar بدي من سرمایه أنا ثاني مثلا حيوان بينجي حيوان قصدي بينجي بالنيفي بدي كي
gelen nivi 25 jivi hakkı hizmet ayı bide ki o nivi jiş xo eviye mesela hizmet ayı beni çan salavi hayvanı xoyib ke heli nevdeyne nivi pas hakkı hizmet ayı vasak para cebistine gere para nasıl vakti para bistine yani hakkı ve nivi pası ija hakkı hizmet ayı ya gavşa gere hakkı hizmet ayrı bide hakkı hizmet gere ayrı bide ki yani ana mesela hayvan tevmirin şaka beyde batal yani hayvan tevmirin bir hakkı hizmet ayı ülkeyt keve yani izberi ana خوش باش او نکر یا وی سلا وی معامله چی که پر ناملت دی یعنی ام عمل ناملت کی وره پنجی پز دی شخور و قده و پزی بخور بهدور نوید کن نوی yani ana ev nivi ana mezhebi İmam Şafii de muamele ne caiz lakin alimiyet ne fetvardır. Ana mesela pinci pazde ki bir pinci iştara hakik hizmete de pinci cimra. Lakin tuhayb ke nivi min nivite. Mesela pinci beje şu emine tişte ki zeyde cihat ev nivi min nivite. Mesela bey alışveriş gibi. Ako ev be indi evyaş kije nizan. Vakti beje abi pinci. Ya var ki sen pinci pazda de pinci pazı 5 milyar. Pazı emine ya. Çiçek emu eteye. JPV. Yani JPV var. Şu pazı ev pinci milyar emine o ne caize. Yani kupemize pazı ku bemreç ki sivitse. Gere pinci milyar tabi cebistan çene abi. Bize pazı kumer pazı şu telafi eviye çmacvit istine. Bale. Zberi beyan ne caize. Seda şahibe mesele biraz mene gelen. Yani gere tam detaylı verin bejin yani. Seda go isal 10 milyar gelen mahat o 10 milyar mali masraf ke gelo zakatay çoğay. Ana zakat gori mezime misavi zakatı. Lakin givan alimi dini hatta İmam Hanbali Hanbali bir zakat yana kebe yani. Bale ama Şafii dini İmam Şafii yani deyna ve alakalı masrafetine. Evet zakata ho sağlam. Yani ana mesela tabi hatta mesela alimi asrici tabii ki mesela gelirata mesavi dernehe kar yani deyni zakat. Go nazır kurban nazır bana karıcı bxoyun kare. Ana ya nazır karıcı. Tabii kurban kudun kurbana ide ya zeve hayvanı sadaka olarak nazır ki. Go nazır çe ide de gayri ide ben karıcı. Nazır kirin ne başa. Yani bir de camiri bir de Peygamber Medve nazır cumali cumhuriyet eder. Sıra Pırsat abi Türkiye Pırsı dedi ki ben namaz iş yerinde çok yoğunum. Ben namazımı toplu olarak akşam evde kılabilir miyim? Ya şimdi o şekil hiç yapamaz. Lakin çok yoğun ise imkan yoksa yani imkan yoksa öğle ile ikindi beraber kılabilir. Geri kalan da akşam evde. Geri kalan mesela akşamıyla yoğunsa akşamıyla yatsıya kılabilir. Yani bu fetva vardır. Ama lakin çok yoğunsa. Bütün namazları ne kadar yoğun ise öğle ile ikindi vaktinden geri tahir edemez. Evet. Yani en çok yaparsa öğle ikindi tahir eder. Yani şimdi bu saat varsa öğle ikindi ya ikindi vaktinde ya öğle vaktinde. Hadi diyor mesela 15 gün bir şey olur. 15 gün. Dakika. Mesela 15 dakika olsa da yeni mesela abdesti olsa 4 rekat ikindi 4 rekat 18 rekat 4 rekat kılabilir. Yani şimdi İmam Hanifi mezhebine Hanifilere göre diyor o sünnetler vacip değil. Bir vücub yoktur. Öyle bir zorluk yani, olsa kılmasın. Öyle bir zorluk olmasa sünnetleri kılmasın. Tek farzı kılsın yeterdir. Böylesine Allah Teala kardeşler razı be inşallah. Allah razı be ecmaîn. تماشاوان هجام اشارات برنامه خو حتی هفته کی دنمی خیر خوشیده اموا او خد سپر رب العالمین خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته